much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na da bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo a mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH kra. For me, my obibia aquaba the batuma GH, any day so munyaba, most for me, see, can then somewhere. I just train on my mo ever besumo. A year in Tia said national chairman for the MPP party, the younger brother. I want only the Gregory Afoko Gregory Afoko ye ka say when ya the baby kwache se watwa na nanom ewo ensiedo ewo mreku awon no krampo no wogina eye aban ni ma na quarter ye di na asem a ye nwie ye na nchemu a eba ye ne se emre bi a etwemu ekoba se eye upper east chairman ni dindi Mr. Adams Mahama Efrimu na ekwanya wo frimu no ene kopie mu se suspect na chese wo mu di mu akotre nje papa yi kwa free ni nsem no na ye abrantie Gregory Afokoyi waka hu bi na ne ekoba ye ni se eye Mr. Adams chese wakodi ne dwumadi awia na adwo a chese wo no wo ba ne fie aba be rest na no ene ye brantie mienu kwato share ne so e de acid acid go eye papa yi so Emma ekoba se papa we pray ne kwa enso ni nemu ne kwa wo fight ye ni na enam eye injuries a wonya ye enu ntin wentumi unsustain ma papa yi etua na nanom wo ensiedo ewu free atiasefo asase so na woni se ya wusem si ana kire se eye Ghana eye security system beye no beye pia no ma ye hwehwemu ahu ne ekoba ye ma kire se ye woni pa wodi mu se etimi free atiasefo asase na no ene ekoba se hwehwemu akọ so ni na ye abrantie Gregory Afokoyi eni onipa ba ko kan no allergy onu nso eka hu bi ena omudi sa adwuma na eno na kopie mu se ye allergy abrantie ba ko ne de wonya ne ti di mu dwane free Ghana ha na nso eye abrantie Gregory Afoko de bi wentumi escape na bansa eka no madi na asem 51 year ka say up to now akoba se we free mu chesa asemu yi se si ade eno ane se ebe hange wo na tiefo ne ahwefo eye abrantie nyeku no de almost 51 year njem kire se wa ya na hospital ups and downs aba ade kumpotia etumi eku abrantie no de enye ade ayenim ana yare kumpotia kire se ebo abrantie ye ma abrantie yi di hospital akwani abane de enye ade a wo bibiara enim na tiefo muma ye hwe utimi hu se ya rewo sem owuo biara owuo se woku obi na yeku ni bio ana se wono ankwa firi ni nsem o utimi hu se ya rewo sem papa mo amuhwe de we ya Mr. Adams efiri mu a ema abrantie to be pie mu ewo prison chese ye di na asem a ye nyemwie yo no so di efiri mu utimi se ya rewo sem na wo hwe abrantie yi so a anka wo future anka wo dwumedie di na so ne nkwa endi se no utimi hu se eye arewo sem na ni nemu nsem se bisi ana bebre kire o madwen ebi mu di o madwen kire aba omo nsem omo kan se abrantie yi wu a wo yi de no ano no na wo twesi kan a wo se kan no omo susu se se wo kun obi wokun obi no no so akoba se we free mu a na che se we de Ghana for me charge abrokra Ghana for home mo se omo re ba ba we fi se omo free se abrante no aba wo so ye no eno na wetwa na ebi mu nso se da bi o ewo mu se ekoba simple se wo kan wo bi na wokun upper east regional chairman mpo a wo se ni krampo ya fi se anka life na mo de man na mo na want na mo life na ekoba se bebrebe ko prison no mo wusa dia na kire se enkoye na ne mo gina so teacher o mo kan mo nsem ne se na nsen professor bi free mo na professor na wo free mo no na kire se nkrofu ko bi prime suspect
sa Ghana ha nyina ye di omudi betu ja na omo kokot ba kokot ekoba na ekopie mu se ye prime suspect no ye nim yare ku eku no se ya e na okopi owu free atasefo asase so na eye another suspect so a wo ka no so ye ka se ne yare mu e de ya wono so ye nim bebi a ye nsem no be kwa akosi na ama bebre adwenkyire ana omo free se eye prison one se wudi bone ne ye de wo kowa aya nkrofukuo bi omo bo wo pa ana omo be dada wono mo de sika puduo bi ebre wo ma wudi dwumedie ne ma wono esan se omo pese mo be ko esan mu ana mo be ebe dedi ntino na wo mo twomo na chese omo di nkrofuo yi kwa e de from nsem na ni na mu no omo kan hu se eye enyome bi sisi ana imbrante one mbebu amaba mafamu nyansa se peni bi be bribe wo se wo kwadi ewu ana koye bibi bone esen wono ni tumi a wo pe ana ne botaye bi nti opese ebe mu aye se usue nyansa se ewu na wo kwa akodi no ya chi wansonso wo so na ya nchi mpon so a onipa na wo yes abone ne ma no wo ho kwan ana se wonim ni tim obi otimi ma ye bone de obetumi asan nechi asabetu ahye wo awo so age wo nkwa efiri se wo no be free se da achi bi no wan hwe ya na wa paneto entoma na ni na mu no ebi mutu se omo de omo wra wo pa efiri se brantie yi krampo no the way ani nkwa so a ende no the way a chere se wutimi mu se full of energy na bra botu atwa no wutimi mu so omo de omo wra wo na ne omo kan se na ebusuafo enhye de na national chairman ono so one shade na etiefo mo sha awrabusemu se ne ye na a chairman for Upper East region free mu na koba se ye brantie ya ba ko free mu ka mu bi no mo acid kogu ne so na ye kohye mu so a wono so aban saka no ma eno so wakodi eye aban sem na ye twi no etutu na num nsem na anka ye hu no kure wo mu ana se punishment ana baby esi eni di eni na di na so na go wie mu sa na onya ni baby ko na case close no eno so then na wo dwen fa ho won se bibi fish wo se na sitie bia wadwen kire ho ebehia fo wadwen kire etu ye comment section ho efa maye na won subscribe ye so abon mo de subscribe maye se na be ya dani da too much if the class ye di adwumedi atomo a won so won sabe to me akabeni wetumi akire wadwen ene de ye mu nuaba mo so for mesika and am din kita hu ebe so mo ha and am di mu pesi that's ne ye be san ehia makram the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren won me nka mo ni hwe too much GH mo ye too much na me so me ye am fire too much GH. Me did go say Japan. A brepi and besom TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam I say love you.